Sabredi e bebo mpaye ne ananti isan se ye nkomo ne ebedi no emu wa kakra ne bedi bre eti yema inshiraba emo mpaye na ye nante ampa onokwafo ne wasafo rade tradian pon ani wudin aye biafo se waye biaman enanwumre ya enase enka wudin amen ayeye ni mpagya nyina ese wasafo rade ne fata wonso erade wo hyeye bo se uma ade panchen hanso no erade se wo bema na teen a je se wawurade ona waka eno nti wo kan ye na waye yanso se ye hu han fefe na ene ade esan ye koye nkete so a udin na sedanka ye ba bete wasem a udin na sedanka erade wa hyeye nkom na ma wa manapem ena nwumre ye bom paye wo Jesus Christ yire mu se wo befa wo bamu na wakasa atere oman yi erade dia ekoso wo man yi mu erade ube peda wabasa enam wakoa ensem a wodi asena no enanwumre se wo meka nkyere wo ma bompa yesiesie wiemu akoma bia adwen bia nipa bia eti asem yi bompa o Jesus Christ yedin me se ube peda wabasa kese no ewo so ne so na busuam ene oman nyina mu na ninna mu bibia wie peya yede na se ni kabia be ma odin Jesus Christ yedin ye bompa ye amen. Amen. Baby, I'll be a coming Kasiapa. Amen. Rescue the person our Jumedie Suni. And chia ya dear Jumano eye base and nine. But chia heaven and no so Our home. Christo Tiase. Ye behu na ni onyam se ye de tene a Ephraim first, Manasseh second. no law, No heaven. amen. Amen. And me no dim komo na watchi nyina ediafa onipadua ho. Onipadua onyankopon ediama wo. Eno ho komo na mepese me no di. Na medi kan aka to tirimu sei. Onipadua no enya odia. So what in komo na sei. Nipadua no nya den. Enya odia. So nipa basasi so no ye na dwen sei. Die wo pe eno di ni nipadua be ya. Oboa. Isan se eyi obi dan. So what you see. Ampa. Ati se ne wakwa han dan. Obi asi fi no asiesim kama na wakwa han dan. Se edan no we ni na ye niema basa wo ho a ifi robe dey obetu Sharp. asasi we so a wo no pese uti ase se o han dan nipadua na wo kra ne tim no a wo honhom ni simu no eya kwanya ne de ma wo se bla betinem e wasasi so na fadi emretia wa bi uwi a obe dey obeko eti edan na ye de ma wo no se wanhwe so yi a ni robe dey obetu prematurely what time on so in so near day because if you rebi no wa ba ko ye ne dan tantantan a obeka se koso anatinam obetu so what you see eti atantan dia ye wodan ne mu no eno ho ba ko ena nwumre ye be dan ye ba beka ti obadwema bia owaso no onti asem no be kire wi a oman no nso mebo mokoko sempanifo no betie if it's the same way I know say a lot of people will say all that they want to say one be kan semwa eyomode ebi bedi di matem but enya hwe Christ unti atem didi ndi ejene hallelujah eti no baby ayedu no we pese ye biem komo nani we are talking about the alcohol business. The alcohol business. And some business you may dear ecosono and no home common ye bede. Ye babidi. Yeni kai Emma Bible non kasa bibri. Esa se besine asofo ni bi entumi si ni pi. Sa ensa nyamichiri. Besine asofo no bebre ntimi si ni pi say ensa say ye kota say ye touch say ye den say ye budidi nyamichi wo ntimi si ni pi na de enti wo ntimi si ni pi no menti ase if the Bible no asi ni pi
Bible na kasa and says what can so many ways to communicate the position of God of this particular issue. It is a woman sinipia and that ye babe sinipi. Ye sinipi we are unni anu ye bia dano. So what you say? Aha. It yeni kai enko apamda danim ansa na Nyankopon ebesas yaka ensa wasem no. And yema 2 cases be see a very dramatic. Yanko kinkai na yenhwe. It is a wo fear na utie ya. Fa o pen. Necessary true quotations near the egu. Genesis chapter number 9 verse 21 to 25. Genesis chapter number 9 verse 21 to 25. Wisdom king kasem ne enko. Osina onomonsa no bi na obroi. Onomonsa ne bi na obroi. Na odane ntomadan mu na obroya no okoda ne ntomadan mu a na degam ye dan eda ho. Ko na Canaan eja Ham kohunu na eja adegem. Na Canaan eja Ham ekohunu ne papa adegem. Na okaka che ni nuanom. E na okaka che ni nuanom mienu ne say. Aha, wo edi ho. Ko na Sem ne Yafet fa ntoma. Sem ne Yafet de omo fa ntoma digu won. E na omo digu omo beti. So nam ntiri. E na omo de enchenchen ne omo chi ye den. Okata. E de ntoma ne kokata omo papa adeja so. Dane won ani kire ekire. Wo dane won ani ekire ekire. Na wanhu se de be ya omo papa deja mo omo nyedai. Omo hunu. Ko na Noah ani so tete free. Abra Noah sorry free ne nsanom no no. Aha. Ote dia ne ba kuma no. Die na si no ni abona mane. Na okan say eti okasem bi. Wadumi Canaan. Wadumi Canaan. Be ya akwa mu. Be pese utia kenkasem ne o say Ham na kohwe na deja mo. Ba o say wadumi Canaan. Obe ya akwa mu akwa de edai. Amani nua. Ade amani nuanom. Okan no say. What in common say no kan say. Nshira ne Sem nyankopon. Nshira ne Sem. Ani Ham nyankopon na yefasi wo. Aha no na nyankopon aba be sei ewiase. Ode ensuo aba be sei ewiase. Eti bibia ni asase so. Eti aka Noah ene ne ma ene ne yerenom. So what you say? Eti sankofo we na eden nyankwa. Onyankopon bu Noah se oyotini ni. If say or say Noah enya nyankopon anim adom. Ti asem ni ye. Eti sa adom no Noah nyaaye no, eti na da bia meka say adom no. Enye apamfu from na adom ye dey esase ye. Adom wo hodi deda. If say adom e de hu Noah mobo. What you say? Akokran eka sempa no for 120 years. Eti yabu ni say oye nokwafo ene nyame agi oni na busua. Ba papai after esire no bobetro ye no kofa insane bi no ye dey. Onome na oboy. Oboy no ne ba no kra nim se ne papa bro na edan na wodam no oda naked. Kwaku mensa nyina ne gu hoyi. Ati nkomo na se. Eti abofra no on de akwara keto de no nim. Eno na ni ko boso. Eno koka kire ni nuanom sei. Hey, papa na oburu na ne ntohwe nyina egu ho sa no. Eti ni nuanom ti ye nom de ntoma egu o mabati. O manfo mani man koda nim. Wo mu de o machi na ye dai. Ekoi enom de ntoma ne kata papa na gida so. Se papa na buru ni nyina no onya na free ne buru nim no eno hu ni akoso. Na ebra papa na ebie na no adome no wanome Ham. Be person che asem ni yi. Wanome Ham. Nemo odumi Canaan. Canaan oye Ham asini. Eti net say no wadome ne nana. What is here? Or the enome na sase free ne nana nom so. Ana enam Canaan so ne bewu obibini oye den. Odi kan Kush. Eti ye bring na be before ye free sa. This anim na dey eba. Eti obi oye ni patuntum Kush ni bia oni patuntum bia no. Ba bia ye free ba eye Ham ase. Di assembly na te se enome no odi ato Ham asefo so. Di entia ebibifo ye bre bebrebe. Because papa be economo nsa oye mistake. We crowd I won't call it a mistake. Okonomo nsa. Ensa no ne kofa sensem we nyina dey. It is oye bibini na be pie asase we so a.
na wan fa wan to nyame so ani na sade so a sa no me no umfiri mu mfida ewewu wo be ya akoa emu akoa e de ma wo nua no ma ye den aka that is why a bible man no we are always serving other people. What in common say if say ayadea a debe na kofa sa how when you buy and sanom that was the genesis of the problem. A honum na problem ni na dey e sha see free. It case number 1 sadie we asi ama enipa pim a wo mu free ham ase aba be ye no me a be before day e come fatu ho Genesis 19 verse 32 to 38 case number 2 and I may tell say ensa nyame tiri nyame mpa don't be connected with alcohol in any way o man na ye say ye nyame man a ye promote alcohol asa no nyame nim ye wie no ma ba be kire mo kenka sam no mai o se bra na ye ma ye agya nsa nom bra na ye ma ye gya ensa enom na ye ne nkoda na ye ne nkoda na ye nya ye agya ho na ye nya ye gya ho ema na wo ma won agya nsa nom eti omo ma wo mo gya ensa nom anadwo no na abakan no ko ana opani ni di kan ne papa ye de ekoda ai koso na wo hunu na wo hunu ne na ne sorry ye na ade chen no ade chen ye no abakan no ka che kuma no say ana abakan no ka kire ketwa ne say hwe me ne ma agya akoda na dwi last night me ne ye papa ye de edai eti mayensa ma ne nsa enom anadwi na anadwi so wo so ye dai wo so kwakom na ne nya dai ene ne koda koso na yenya yen eja homa yenya yeja homa na wo ma won na wo sama ne nsa biyo aha na ekuma no sori na kuma no so sori ne koda na wo hunu na ene ne sori na lot ma mienu no san won eja ho onyin san ye wo mu mienu fafuro e wo mu papa ho ko abakan no wo obaberima abakan no wo the first born na otunidi mu ana otunidi Moab one Moab me pese utie akenkan ye wono ne Moabite no sa akoda ne ye wo no on na chichiri kwa efre no Moab eti Moab na sefo ane the Moabites kenkan sam no na ekuma no so wo oba ana ekuma no so wo oba bema na otunidi ana no so fre no Benami one Amon wono no ye Ammonite fo nyina eti di besine eti amai mienu a aye Moabite ene Ammonite a nyame declare say oye omo ye enemies for no nyankopon no aye out of incestuous relationship aye mojafra and sa two nations near day every baye aye den ay Lot ha oye otini ni tiesem ni yo so be kaya Lot ne mama miensa we mo no me virgins a bra promo for years so many abofo no beda no Lot ka say enuanom mamu nye sabo ni wentia ma hohoi omo ye ma hoho eti nkabeya me mama anu nie monye wom what is here eti Lot or your righteous man I was teaching the mama in the midst of this sexual depravity nang enkoda no eye virgins eye den no to mini onu ankasa ne mama eda ya wa hunu Bible no say we hunu na ye and the one who is sorry, Adentia, he was under the influence of alcohol. No, sir. The papa nani dawa, konene money yede, and yes, had you know. Peso cheer some way. Anybody under the influence of alcohol, no, on ya dear at Tineda, a dear befrima babia ya dear ye. Be to me no son or brony. Between them, son, no didn't call, or big person didn't quite say, someone no chubby, a banner for the air, Fadia be a name. What I see, eti sa cases in your new way. Say Moabites and Ammonites, but never been a half 1 year. I am ye declare say, woman in a town full. Ampa or one Israel say, shall no be uncle, I will Moabite for mu, Ammonite for mu, no be another day. Uncle, what I see, Yamit Silom, and so. Woman, they had nothing to do with what happened. Men finally say, Obi na akwa konom nisa. And the BBS, me and me flow my seban, come problem nisa. What is here? But under the influence of alcohol, a whole nation, 2 nations, Oma Babi, cursed, condemned.
2 nations condemned. Bibi say Ghana. What you say? Condemned. The Baba Oma be condemned because of alcohol. Ensa. And you may person ti wasum na uti asem ni ye because me chire wade na ma sinipi na ma what you say Yesu ba ye no obefo asasem we so say ensa e ka onipa bia no ensa wadie na wudi na alcohol wum dida. What in common say? A dear be a wood in alcohol a day, and not now the doctor to one now fermented alcohol. Every fruit be open be alcohol a day. You don't need any extra alcohol. You don't need any distilled alcohol. Don't allow a soft food in Tintono and money not out. Because on no coffee a Guinness no or be an oil or be better catch or say die. What in common say? Better I catch or say and sano and yet it die. We are must from a mamu. Not on Nampa say, so for mammy, a drew mamma quantina, a bemama banaga and Savia. Which year my foot we are at Wobika. Praise the Lord. Hallelujah. Eti, sad yem ye see no. And then Yamu said no. Some man says ye anka and someone at the problem, Baba. Eti before sad 2 cases we know. Nay and Tini baby up dancing Jamaica and someone some. Eti bra o my Israel ekodin kwasumu. Now prophet Moses so you are moving kwasumono and no catch the Moses say a fresh fabric on account of the SC say amai mienu ababaya my enemies under the influence of alcohol say otrini ni lot etumi ni mama ada said Noah etumia curse the descendants of Ham because of those 2 cases no me the asade ba yeden e ba betu it ye bra we on my Israel Efrim kwasumuno and no kachre Aaron the Levites ebusia or power free ni maimu. Don't forget Israel amanaman nyina abakan. What you see? It's all the other nations are your friends and part of the royal priesthood. No, it was after Israel had been chosen. What you see? It is Israel ababe nyame abakan ni mayo di kind dia. And then not as of Kukua or no Benantino, as I saw this is a day. Now, Oman repeated the terrible mistakes are at the California day. A honum and Yamisa say, or Casadia fa and 7. It's Yensha said the Yamede to Leviticus chapter number 10, verse number 8 to number 11. Now, Radicache Casache, now a radicache Aaron said, when a woman, and Sana Mubesani, a sheer than to Madame Monumbo Besa, Monumbo 2 things. Mamma Numbo Besa, and Sabia, a minerals, and a hard drink, or bonsam you. Any kind of drinks made out of grapes, Bobesa, Mamonum, and now and Sadibia Mamunya, and no Mamonum. Aha, Namu, tie, or say, I saw them when I'm more calling to Madame Munshe Namo Kawa, or be a Mamunsa. Because I have chosen you people as Masofu, not the 2 words. Metusum as they Masofu. It's because of years of winter and Sanmania day. And number 2, because all come to my dynamity and Sanmania day. Now, what no Nako wedding, Ubewu. I didn't in Yamese and no monko. Kosoken kind. Or say, any da said ye. Any da I said ye. I want to say, or say, any da I said ye. One can say AC Israel for so. Da I said ye to say, no me near day. You can't. What you see? That I said to say, no me near day. I can't. And yet that I said, yeah, my day. What want to was when you know, aha, the concon. I say, or Baba said, into or some mamma nomsano was say, Namon the concon. The moon what the concron. Ne adia and your concon. And the idea in your day. And your concon. What does say? No more. I want to know. See, Yamese. Men, the one with the difference between idea and ye holy. Any idea And your holy. That means so obino munsa. Now or they come to Madame Wa. Wapachers and to Madame on a holy place. And to Madame Etina the Edikan in Kamutan the Edicano, your friend a holy place. And at the second one here, the most holies. Kron bia and a kron bia. Etinema mienu and a seneso. Number 1, omo ya software. Number 2,
and Tomadan and Omokakosum. For these two reasons, was it no alcohol? But what is here? Okay, question be bebusa say. Na senyame kachire Moses ayefre Aaron na sefo the Levite for na me menye lewini me menye sofo it is asem wanye den wanka ma me yemra apamfoforo num 1 Peter 2 verse 9 1 Peter obi a wotie bi enche sem asofo ne ntie na asem ne yi 1 Peter 2 verse 9 yentie de Peter kai o se den o se na mo de moye abusia a wayi won ahini asofuko se na so to ahini asofukuo Peter say ye abusia wa dai wayi a chosen generation you are part of a royal priesthood ahini asofukuo net say ye hemfo asa ye asofuo kenka sam no oman kronkron oman wafa ye onu ankasa ne de and sankofo ya Peter eka ho asemi eye womu a 2 Corinthians 5 verse 17 kenka sam no 2 Corinthians 5:17 or say 2 Corinthians 7 or say enti se obi ba Awurade Yesu Kristo mu a nipa na be abode foforo ankwasiade a wo ye nyina ye etam anyama nyina be den enti those who have believed in the name of our Lord Jesus Christ from that day a wo ye wadwen se oba be yi nyame asade oba be diso de amano no then no you became part of a royal priesthood ahenie asofukuo ana apamda de nimu no okachira Levifo na omo ya asofo ne say mo ya asofo eti ade a ebem ye hu se we ya kronkron na wanya kronkron ne say omfa ensanye dan enka wano eti sapamfo from no ye say ye part of the royal priesthood Yesu Kristo na ye ba beti na di no number 1 or ye the high priest what is here or the high priest it is obi bedi na ti a wo so ba be ye priest or ye sofupani it is all bedi na ti a wo ba be den sofuketwa that is what the Bible says we are gods what is here it ye den asofo only say you have not been called into the office of a pastor, and now you've not been called into the office of a prophet, and now you've not been called into the office of an evangelist, but you are a pastor. Oh yes, so for Ejina or say and some patre dumano munko wiase manamai obi ankoka sempano enya sofo na koka enya sofo na koka it is all bedi yesu dia wo so ba be yesofo it is yesu no onene sofo pani what I say? Eti asedine the homa software say and say some yedai omodin sakoman eti se o kase Levifo no me yasofo na me de menye sofo eti metumi anuma oboa the day obeti Yesu di ye no that day and now declare say you are pastor eti se sofo peni din kwasesem na sofo ketwa uti wa you are the member of the church you know who say wo so yedai we yasofo we suffer what is here eti sa asade no e wo ma me no mienu abaji Yesu adi ana number 2 okan to madan no wasem ti asem ne ye and to madan so bra Acts chapter number 7 verse 46 to 48 Acts chapter number 7 verse 46 to 48 can some mommy you're fast 7 verse 4 say now Solomon na Solomon na o si David stress enko besi asori dan e dia mawrade we apart from the wo David o stress say anka obesi asori dan de eden e dia mawrade banyame ama ne kwan o se wo ba Solomon na be den e no besi koso kenkan na Solomon eti Solomon ebesi Jerusalem asori dan de eden e de mawrade koso na so de owo Nanso die ote osoro no enti die edenya onipa de inside dey asiemu praise the Lord amen hallelujah amen but what come na say eti Bible na make ni clear say onyankopon edenya onipa de insasi enya num na oyedey eti hefa na ote eti unipa biane ni Yesu Kristo na sorry die eti sa apamde dem entumadan no a na wo se ye num nsa amfan komuno enne sa tabernacle afiri ho sentoma na ida afiri ho eti debe na ye sonda no unipadua eti se unipadua na ye sonda dia ena na ensa ensa ye dai ebam eno ni asem no
eti apam dede mu de ne ekọ entomadam ba apam from no unipadua na ye dey asori dan no eno na ye entomadan no eti entomadan no ye no nsanya dan eti onkwa na nyina nsesa ensaka wano da ensa ye no ensa no go area for bio ye didini tinsa anya nyame madia obi onom sabia onye holy. What is here? Obi amudi nsaka wan onye holy. You can never be holy. The Holy Spirit can never be with you. Mark these words. Me say dano enipa be bom nsam. Na someone tie me kokoboy as a nation. One tie me kokoboy nsam as a man for asori ma. Wo be tira son dem ho. What dey tell oni ye budidi. What is here? Na mo fa quotation no mo sisi di trase. Na asofo ne kan kire me say wonom kakra bi no mo anya hwe. After all, Dr. Nakacha said, why you CS? So you need to drink it. Ukroninti. In person maybe you man can say be the chero. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. But what you gonna say? Amen. And the Bible is very clear. It is a one yes here. Leviticus chapter number 10, verse number 8 to number 11. You know, and then First Peter chapter 2, verse 9 and the number. And Acts chapter number 7, verse 46 to 48 and the number. It's a high priest and Yesu. I am a priest. You listening to me, you are a priest. You better begin to do the things of a priest. I said or software say Obenomunsa. It's a new lady for no Mukasa. What wabeji Yesu dia also be dinner said yes or no. So say I want to what I say. Meso day. Okay. Nese obi egu asonda no fia. Obi sa asonda na. 1 Corinthians 3:16 o say dey. Munim say mo ye Onyankopon asori da. Munim say mo akasa mo tie me. Mo ye nyame asonda. Na Onyankopon. Na Onyankopon honhom ye dey ati mo mu. Aha. So be say nyame dan no a. Say na Onyankopon. Say na Onyankopon so be dey. Ka onipadua na wo dey nsagum no. Bra, papa. Eya wo say wonya ska. Ah, etu betumi akotere bia ba. What the whiskey? What the 8 p.m.? What the Don Simon? Don Paso? A Brukutu? I don't call. Go keke. Now we what you see? We are more fear to say. Or Coblane Kofuka. No a page and the food. Not the goodness of one where they producer a damn higher she. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. What in common say? Omo muheno say me son free pa. Baby ye do no say ya mom amma Kristo eni hini a enipa bayira. Enipa ebayira. We have a responsibility to build a better Ghana. It begins from here. Praise the Lord. Hallelujah. And yes, I say me asofo kan you asofo aka. But that be o man to me a sinipi. What you say? One more quotation be o mutadi defend you omo. When you can say sanya say pet no akokoti. Ecclesiastes chapter number 9 verse 7. King can say mama o say dai. Osenkafo Solomon no. Eti a yan kru ni ntite ma yan so. Sa quotation when na manfo agina so de wen sa 9:7. Aha o say dai. O say kona fa enije kodi wadi. Nafa enije kodi wadi ane. Nafa akoma pa ya dai. Eno wonsa. Akomisa quotation. When you can say ha Bible they say kona fa enije kodi wadi ane. Nafa akoma pa ya dai. Eno wonsa. Akomisa fo quotation. Na me ba betraw Solomon ne ka asem we dey. Atira no. Identity the question is identity na nyame ka kire Solomon say for enije kodi wadi ane na fa akomapa enom wonsa identity ya. Net say na mania so ne ye. So obekenkan ya okato so. O say dey. O say na Onyankopon ania so we ye. Onyankopon ania so ne ye. Da. Nanya so ne ye dada. Net say Solomon ye bibi ama so nyame ani aka nyame akoma and o say abrantie for what you have done. Memma okwan wa dey. Why ye ne opese ye bia. De why ma minti. Na yen konko he Lemra 1 Kings chapter number 3. 1 Kings chapter number 3 verse number 5 to number 15. Nyame ba Solomon ho. Eno bebu san ne ye wo se ompe or ope onyama no. Kenkai 3:5 to 15. Kenkai sam no mame.
First Kings 3, 5 to 15. Awurade yi ne ho adi Awurade bayi ne ho adi kyerɛ Solomon. Anadwo. Dayeso mu. Na Onyankopɔn kasa. Ana nyame ka kyerɛ Solomon sɛ. Ɛsrɛ deɛ Dabi kenka sɛm ne yɛ ma me. Awurade yi ne ho adi kyerɛ Solomon. Anadwo daeɛ mu. Gibeon. Ɛwɔ Gibeon. Na Onyankopɔn ka sɛ. Ɛna Awurade ka sɛ. Sɛ ade a menyama wo. Hey, Solomon, adeɛ bi a ɔpɛ sɛ meyɛma no ka kyerɛ me. Na Solomon sɛ. Ɛyɛ wo na yɛbusa saa question ne di aka ewu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yewu ne ka sɛ bisa. Nyame ba nkyɛn sisia no sɛ kosu ya. Adeɛ bi a ɔpɛ no bisa. Na meyɛma wa. Kiyewu. Kiyewu. FPS no ke de ba besiu dem. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tie ne Solomon ka ɔse dem. Solomon say. Solomon ka sɛ. Wona woyɛ wakoa. Wona woyɛ wakoa. Mega David adɔyɛ kɛseɛ. Efisɛ ɔnante w'anim. Efisɛ ɔnante w'anim. Nokora ane tiri mu. Na wo ho akoma mu ɛte tie mu. Ane akoma emu tie mu. Aha. Na wo de adɔyɛ kɛseɛ yi. Ana wo de adɔyɛ kɛseɛ asia ma no. Na wama no Oba a ɔte wama no ɔba a ɔte na dwa so sɛdeɛ ɛteɛ tie ne no aha afei Awurade tie asɛm Solomon ka Awurade me Nyankopɔn wo na wasi wakoa ɔhene wo na wasi wakoa Solomon ɔhene ɛsi mɛgya David anam na me deɛ me yɛ koda ketewa na menim nyansa menim madifie ane me fibam aha kɔso kenkan na wakoa woman a wayi won na media me yakoda ketua oman kese sei ana me de oma no aha na oman kese a won dodo nti ye want to mean kan won mu won ano ana wo de me asukɔ de ma ababeda aha enti mawakoa entiase afei me pato shahadie aha quotation ba bi edu sene so o say enti mawakoa entiase agene wisdom adia Solomon ebisa dai wisdom nyansa koso kenkai na me woman aten afei na me famu me man aden aten aha si wisdom koso kenkai na me hunu papa ne bonimu ane bonimu tie Solomon say Awurade ma me nyansa ma me antiasia kuma sɛnea bɛya ɔmanya babadi so yi mehunu ade a yɛ papa me pese wo sɛ ne nso mehunu ade a yɛ den papa ani ade a yɛ den ani bɔne na matumi aden ma hyɛ ne nso pese wo noti service we yi ɛyɛ very important eti deɛ kyerɛ ne sɛ Solomon bi sɛ nyansa adentia sɛnea obi yɛ obehunu ensonso ya ɛda papa ane bɔne ntɛm kɔso kenka sɛm na why na obetumi abu wo man o man kɛse atai na so Awurade ani na so Awurade ani Solomon bisa nsɛm yi first time anyame ba Solomon wo mi sense hunu wankasa me peka wankasa me paninyam wankasa me piska ade o kan ne sɛ ade me pɛ eye nyansa wacha se ade me pɛ ede nyansa sɛnea be ya me hu nsunsu ya ɛda papa ɛne bɔne ntɛm ma me nkyerɛ wo si yɛ ka nyansa wan ne nyansa na dade na kenkan Proverbs chapter number 8 nyansa eye Yesu Kristo eti indirectly ade Solomon bisa yɛ sɛ fa Yesu yɛ den ɛma me sɛnea be ya me hu papa ane bɔne nsunsu ya ɛda ntɛm eti saa de na Solomon yɛ no ɛyɛ confirmation of Matthew chapter number 6 verse 33 ɔsɛ hwɛ Nyankopɔn ahenie ane ne tire ne kane na nia kane nyina ɛno na esi ɛwɔ First Kings eti na lebia me kase apam dada no the foreshadow of the Christ to come what I say eti apam dada no ebewie pɛyɛ ɛwɔ Yesu mu ɛwɔ apam foforo mu so without the Old Testament there is no New Testament what I say eti adia Solomon bi say a confirmation of the Yesu kind tell him ahenie ane metre neka ono so bi say nyansa said the be obi hu papa ane bone because of that nti enyema ka nyina nyame de yede edi man eti nyame be sira Abraham nyame Solomon nyame sira Solomon ama Solomon nya no say tam ti esem ne ye na bra Solomon nya ne ho no anuanom na me ka se Solomon betoka na me ka se Solomon ba be sidai no offer Lamborghini what you say a discovery na me ka so oba beto ayi kai ya manfo de ye gaga wo kroma yi a Rolls Royce what you say Solomon wenye sika sei nyame sila no
wanya sa ne manya ade di kan ba Solomon tirim ne say se nyame ma misika dia ene ma misi asori dan nya dai nyame nyame te so se kai abrantie ben na watumi adwe me ho saa Solomon di 7 years ene si asonda no wone omaya ye friend Tiro enemrem ye friend Lebanon woman na sopra ni liapa odi si dan no tiasem ne yi eti Solomon at the 7 years esi dan no si dan wie no da wo ba be consecrate a dan no Solomon eku nantwe 22,000 ana oku enyan 120,000 afodi oboy a wo de consecrate asori dan no nyame te so no boni nsem nyame te so no boni nsem afa nyame gyina ho a otrasia enyeye abranche ben watchimi abofo de say eti sa fodi na oboy a o consecrate dan no eso nyame ani nyame ne gi abranche no ho and I say hey you are a correct guy. The first time I came to you, ubisa nyansa, ubisa Yesu. The second time I unyes ka when nim kwasasem, one talk amfa, odi kan si dem ame. Afei de hwa for there why den. Wonne ye ya waye na ayadai, asomani Solomon. Wonne ye na somani. Eti abde the opposite ye bia den. Fa enije kodi wadi Fa enije kodi wadi ane. Nafa akomapa no wonsa. Nafa akomapa den. But ansa na nyame beka sasem no. Bra 1 Kings chapter number 2. Your friend saying Ecclesiastes 2 verse 1 to 3 Solomon said they be sa permission free nyame ho tiasem ne ye eti Bible no say one tiase a enkoti quotation bi emfa nim kwasiasem what you say eti nsela wo ba wie ye no Solomon said they be sa permission ken kasem ma me o say kan 1 to 3 me kan makoma mu say aha brana me fa enije me so won ha akoma brana me fa enije nya dai enso hwe ko o si jiwani na hwe eno so yahuhu Solomon de akom enije so na koma hwe na awie no be hu say eye vanity upon vanity eye huhu de wo de enije so na koma hwe o de se awie no wo wie no ohun say eye huhu de kai say wo say ne be ya mehunu ensonso ye da papa ene bone ntam koso kenkan tu no meka wo osiri ho say eyadammo aha na meka wo enije ho say na meka wo enije ho say aden na wonya firi mu aha me pepe makuma 3 no afei tie vasiri yo se den me pepe makuma mu afei me Solomon me pepe makuma mu say me den sa me de ansa se peme ho esepa me nipadua na ma sonkwasiasem makosi say me hunu dia yema onipa ba ma wo be ba asase we so hey tie se me Solomon say erade ma me permission me pesa me di ansa esepa me nipadua na me son kwasiasem kosi say me hu ne be free maba so bi pasase we so na ba we nsa ne be free maba me pese me hunu say be ya papa and be ya bone me pese me hunu eti erade ma me kwan aha enso na me remanyansa enso sabre na nyansa no masrew no me mana dan atrema kwan hallelujah amen hallelujah eti Solomon no eye permission na nyame ye dan ema no se ne be ya de be si bra nipa wensa no ye be hunu eti Solomon nyame di na brabo ni ye case study or the experiment eneti na nyame ka kire say hey Solomon na wo kura no fa ni je ekodi wodi ane na fa kuma pa den eno wensa onyakopo ene aso erade wo ne ye no nyame ni aso de da eti ne open ye dan koye ne open koye eti nyame na ma Solomon kwan sa na brabo no emeye case study ne Solomon enwensa no me kan kire yen ne free mu ye dan Proverbs chapter number 20 verse number 1 tie ne Solomon wensa no kai 20 verses the number 1 Solomon 20 Proverbs 21 o say say o feldifo one na kasa wa hai one na kasa wa hai Solomon na dan o say ensa dan feldifo eti ono wo wensa wo say me dinsa me pepe makumum say me dinsa me sapa me honam ma sonkwasi asemu akosi say me hu ne be free ma dai abamu nipa ba Solomon wensa ne we no say Proverbs 20 verse 1 tie o say dai ensa ye feldifo ensadin ye tokopani na obiara na obi obetom tenkan no wonim nyansa hallelujah amen what you gonna say Solomon na dey
ya woni nyansa woni Yesu na nyame nsɛm na wapu nyansa ɛbɛyi ɛwɔ he nyansa mfekyɛseɛ ɛne nyame suro eti so obi nim nyansa nipa ne ni Yesu obi wo nyansa bia wo Yesu na je so obi okwa asoro no ma petesi de onim Yesu sa na wo kwa so na we petesi onim Yesu dabi wonim Yesu anka be ma onum abon kankan dabi na wan ka bla kwa kono ma no hwɛ dabi wonim Yesu metu nyumu o say metu nyumu abredi a nyame nyum ye ɛna yɛ dai me pompa ye pa ɛna yɛ dai me ko asore de me mo Yesu de de say ɛna wo no mo sa fioko ensa ye fe odifo was inside dai odifo Solomon mana so how bra Proverbs 23:29 to 35 29 Solomon busa questions bi ho ya kenkai why na wa manie mu why na owo awerɛhoɔ mu why na wa awerɛhoɔ mu why na once aye questions no e dey o busa Solomon ya na ebisa o wo say why na wa maniam na why na awerɛhoɔ mu aha why na want to compare ni abobodie mu ani abobodie mu why na owo eprepra mu why na wa prepra mfaso obi anya dai watete ahwe obekɔ na hapai obekɔ na hakuro watete wabra wo say why na prepra ni ani abre mu nani abre ni nani aye say gon aha so why ni say nipa no why a question no bisa afa oba be yi ano kenkan asem no say dey wona wo kyere nsa ho wona wo kyere won nsa ho aha afa dey the answer ne ba wo say wo mo a kyere won nsa wo mo na wo manem wo mo a kyere won nsa wo mo na prepra wo mo a kyere won nsa wo mo na wo mo nim nyansa ko so kenkan asem no won a wo kɔ ka Enfrasa, one a coca enfrasa, yeah, you hear way, obu way, no, the missy way, obu no, which I don't go crack, no, no, I mix it near the boom. What's a sample for no woman? A question, yeah, what is it? Woman, a woman, and Kosokan Kai, or say in shed and say a bria corner and sano. Ezedi ya break kokoko ezedi wenini na enicha aha kuruwa mu na ekɔ yo o se wonma ebekɔ yo aha nanso akire no ekasa dai wonya no azero se piawa why na sao why you wonim santontonya why na sao adia wonuma no onyinya wonim ti se ne obi apo wasotro na hu ba bia wonfa wana sawo ole se eti wo se wo benom ne yo e dia fa wo minim na kire no e ka te sa owo wo bori se hutia na e wo bori se hutia wani behwe nada na wakoma dabi wani behwe ananadia anyema obrusa no no asase hu niema no keke se o ma hu so ma mi bi habefo babeyo dam wo say wa bru no wani ebe hu ananadia na wakoma aka ankontonti na wakoma beka akontonti sam na waye sede odapo mfimfini na why said your da epumfifi ye huru no epumfifi won ne send asochin ball ebo ne kwa na de na ba ha wo ti de hanka be wo sama bodam hallelujah amen what is here of course side and side left and left right wo hu ba bi onya dai won fa wo hu ba bi on fa wo ya ti se obi oda epumfifi ko so ken kan sam no ne de oda shan nyam ane de osa oda esen nyam atifi ko so ken kan na wako ase wo de ade bo me anteme mante wo bu mi mpol ma ye dai bo mi be ka wo bo kra me ye dai me nche hallelujah wo bo me so ma ye dai manche ko so wo pem me mante minyane arapea minyane pa mesama dai mesama ko hwe ensane bi atiri kwai etu obru ya ne niso titi no anọ sa kwai dai osa kogum ensanya bra sister ensanya dan kwase asamo hallelujah amen when woni abra wo se wo wie ahomati 4 o'clock na wako obi gate what you gonna say Solomon na kasa asem yi ono a wo son kwase asem we hwa wono kasa asem it is Solomon si otumfo na wunti a na asem sebe
hwɛ Solomon hona ayi Proverbs chapter number 31 verse 1 to 6 Proverbs 31 1 to 6 okasa kyerɛ yɛma dan and the 1 Peter 2:9 say yɛbɛyɛ ahini asɔfokuo eti wo yɛ he Yesu yɛ he oh yɛ he ampa what you say wo yɛ ahimu he eti so obedi na kyawo so yɛ he sɛ ne wo he bɔ ne wo ahemfo wo na se no saa na Yesu yɛ he na wo so ɔbɛyɛ dɛ ɔhene eti wo say okasa kyerɛ yɛma ahemfo kɔso Masa hene Samuel ensem Lemuel nsɛm nie Ahini lemon in seminary. Kɔso kenkan Okasachire a ne na de tiri no adai wisdom kenkasɛm no ɔse adai me ba ɔba ko kenkama me adai me ba na adai me yafrum ba na adai me bɔsɛm ba mfa wa hoɔden mma ma Solomon yena na Solomon ena otu ne mafo ɔse me ba emma nso de wa enti wo a wo ba bia Solomon ne ba no ne nana ne wo ɔse me ba hwiye na wamfo wa hoɔden anye de emma na nye masɛm na meka ne enti me nkɔ jampo ne to aso na mfa wa kwan nyɛ de emfa wa kwan anya de ɛsɛ ɔhene ɛnsɛ ahemfo lemon sɛ ɛsɛ ahemfo ɛnsɛ ɔbɛnom nsa what you say ɛso na Ghana ahemfo ɛnsa ɛna edi ahemfie sɛ wamfa sina pankɔ pie wa asɛm no yɛ nka David sɛ yɛnyɛ paya asɛm no yɛ nka dabai ana David eyi apayɛ mo kan kyerɛ me ɛyɛ Solomon no a wɔno papa ananti nyame anim tenene no Solomon na de ɛnsa ɛbae Saul ɛna de abosonsom bae ɛna Solomon de nsa bɛyɛ dɛn ɛbɛka ho what do you say eti ɔhene bi betumi atena asase so a obedi nyame kan sɛ Yesu yɛ ɔhene odi adeɛ eti sɛ wo sɛ odi adeɛ wɔ asase so a ma ɔhene ni nsa Kristo praise the Lord amen hallelujah amen what do you say asomna wodo ni bi enkondemo nsa ɛhɔ no so na ahemfo ne ɛda ɛba wofra hifia no ko sa sorry no because sa sorry ndie ensa wo mo nyedai wo mo nkondemo wo mo ko radio didi Christ ade no de ko obetumi wo ade ase 30% obetumi wo tie enti wo say ensa wo hene sai wonum esade ana etitire sai wo bedi esade achi na wanom na won wure afri mra a na wanom na won wura ye dai afri emra wasa Ghana ha mpanifuo okotire bia ba no wensa ne saa no sori a emra ewo Ghana ha no ye mfa nya dwuma na wanane praise the Lord amen president we MP we minister we wo mo nyina we how many people in Ghana or how much more in the year Christopher about 70%? It is a Christopher no and sana and can some business near by day. Make a will see businesses nimbu. Na ya bade na mabuna nyaduma betram modache. Me baba betram modache. Hallelujah. Amen. What the governor say? Sha quotation bakwa almost Sunday defense. Jeremiah 25 27 to 30. Me fa no one answer na maba aba beka honhum asam kakra. 25. Cause yebre no eya ye be. Kenkan say mama 25 27. 27 no. To 30. Kenkan. O say that ka kire won say. Ka kire o man say. Say asafo awrade. Say awrade asafo awrade. Isa nyankopon si ni. Monnom na momo. Kenkan ye. Monnom na momo. Na mo fefe. Na mo nhwehwe eti saa quotation na mo kan say monnom na mamomo no enye saa na tie wo se monnom na momobo na momobo na mo fefe na mo hwehwe ase na mo nsori bio enkranta mede ya dai mede ba mo so afna mede mame tire omu de chele say efri apam de dem ena nyame bo nipa kokko nsa ho say enum enye nipa so se still ye by day eti se ne ono obati fie na oba no ate ahwe what you say na o ka say akua sore na akua da so da ho sore no wonte no da ho eti the third time se maame ne ka say o de da ho a e kire se wo ma no kwan se wo na ho
eno bi na esi wo ha no nyame abɔ nipa kokɔ firi no wa bra so aba besi sabri sɛ ensa no wochi Solomon di na bra boye case study watufu bebre wo se wonche eti afedi nyame abre sɛ obɛka sɛ men nom ɛna sɛ he monom na momobo na momfefe na mohwehwe ase na meden kranta yɛdai meden kranta yɛdai hwɛ kai 30 no se dai 30 no ɔse inti sɛnsɛm yi nyina enti sɛnsɛm ya mekai ka kyerɛ ɔman Ghana na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade firi soro abubom na ɔman adonko na monom no ofiri soro yɛdai ɔba ne sɛ ogwama na saa bere deɛ ɔba ne sa winade apaya na moya otwade bonkwa me nyame onom sanso ya ma wonsa ye kira wonsa yaw na jimi fo na jeso wiye yaw wiye asase ya ma wonsa wiye mama no ayi snap wanom mama no adonko wanom mama no 8 pm wanom don paso wanom bon 2 whiskey wanom what is K20 wanom and sending in our day sure itibana woba no wabro ena oba obubom o man ne we oba betu wa oba betu wa sia hallelujah amen be say oba be dey oba betu praise the Lord amen and oh my God radio so TV so baby ensa abu afi mebu ne we no mudi nkwasasem a wo si ensa ye papa ye okay so ya ne promote ensa no ye ma companies license say omunya dia nyame nya dai empe what you say adia empu eye easy your friend say biaba every ghetto there's a biaba hallelujah amen eti ofri sanu na oba trama ofri trama na oba wi ofri wi na oba marijuana ofri marijuana na oba cocaine addiction praise the Lord hallelujah so they say the man mo to say win kwana penifo so Sunday ememba o ensan de omunko hokra na je say wo ho kwan so betumi anom somebody get to say yeah anti win kwana say omo ankasa omo ankasa omo bibi we no na omo de ayi police for entata one what you say ensan de police for na ankasa police for na we yes police for one more we see police hallelujah amen hallelujah amen no mo mu bi o mbe da for say what me dey what you say hwe ma me kire wade ye wo akuo mienu ye wo wo mu a omonom ene ye wo wo mu a omoye ho adwuma se akuo mienu wi na oye ensa ho adwuma se una wutwa se oye betwani se una ye driver wo company wa o carry o di send good track so no akoye good depo yeah se una wo biaba ho na wo 7 secondary school girl where we also nya dwuma we ya dwuma wo bartender na wo twa restaurant no mo di ensa atache na wo twa mankofo o se 7 me yi whiskey na wo 7 and now yes I do bonus tie 2 Corinthians Thessalonians 3 verse 6 no ekono to 11 no Paul kan adwuma pa ho asem obi a oye nsa ho adwuma nya adwuma pa adwuma bone what you see obi a oye nsa ho adwuma adwuma bone na honhum no ade nyame yeni sa oye nsa ho adwuma tie asem ne yi so obi nom nsa no firi wonsam o how bia ebeto sa nipa no nyame ne beto fie edi se nipa ne nom nsa ena ka akobɔ no no wu ya na nyame de atofuwo aba beto fie this year ya ene ete se second tempo kwa no so se eye hefa ka bia kwa konya se na nipa 40 wo sahe ewu prekope emu bebre enya this year ya and last year this year ya beginning of this year what you see eti ye bebu san ho se eye den ene nipa enkwada wom empanifo wom eti nyame ti mo di sa ene wokum wo bekom no na obi oye connected with a business eti asotwe hodo ene nyame apake sankofo ni nyina bi wo magu kan ma ye dai akoko papa Habakkuk 2 verse 15 o kan sem bi o se mo de mo no
deɛ wo deɛ wo nom the 56 wolves ba kono no deɛ wo deɛ wo nom ba wo deɛ wo sema unia sɛ wo gye onnom na wo he na de je what you say mo amudi blublu egu nsɛm ma nom na mo ne wo makɔ akɔda mo what you say eti wo a wo yɛ nsɛm adwuma no sɛ ɛyayɛmka yɛfo yadeɛ ɛne nipa ne di wuya na nyame de saa yare na bɛɛ dɛ eti anybody oyɛ alcohol business no you do it to punish your family. You do it to punish your descendants. And your punishment and now the ma was so. Oh, how free hot that it is all my mere tonsa pain, papa tonsa pain. So what way and someone do my pay a mom pay and ceremony for free and freedom ho. But if I friend you on the better, but I saw chain a dear. Papa, I make it point. Time no echo. Yes, na o can be say amafo anum apetesi an sadin anyakopon kasa fa homo ye omo so be sa kyerante nyame ama omo kwan sa fe de omo no e wa pam dada no be apam foforo so say Revelation 21 verse 11 no so a o say de otene no ontene ara na de oye fi no onye fi ara na de otene no ontene ara say abani boma de otene no entene de oye fi no nye dey enye fi ara ti asemwe yabre no ehya ye me ba be beautiful line ba obia oye alcohol adwuma bia no de di kan o how bia nipa de benom e be firi mabanyame de ba beto abusua mu fie enye wabusua mu fie eti wasefo eba nyinara wo mo be sofa eti se na wo ti menka na wo nya sika na wo se ensan wadwuma na obeya me bo kokko me yedai me bo kokko. Number 2, obia obeye nsan wadwuma bia no se wo anom a oba ebenom obawie ewu se oba anwi a onana bi ebeba bawie eyeke eye automatic eti efie bia obi wi nsa wo mu no wo mu history of ensaton nsan wadwuma efie bia wo trezi a eye obi na etwasa bone ato ho e de ma ntirima obawie eno de eke efre busua ni mu da. Number 2, so can Proverbs chapter number your friend is saying 23 verse 19 to 21 now. One more ways no or see audio here be here or sadiam audio here be day be here sadiam so Guinness 1 bottle your 4 cedis now 5 days of the week there be no 1 bottle 20 Ghana 4 5 20 right yeah Busumi ni yomu na watch ya and 9 20 times 4 80 Ghana cement bag back ya 30 39 ebesa ka chiri balance odi ni nyina no musa wo yam wo wi anu asa akwa kobo fifo abeyi my last question. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What do you say? Eti enye say de onom no kwa na behia no wo a wo de ho ba kobo osadwam so wo so be dey behia asema make wo de obi ye betwani bia hwe the record so waye yi da obi a wo say hwe ene na wo ton sa na ye ne say wonye ska mani wu na hwe ni fie na hwe na sefo obi o ton sa o wen sa o yen sa waduma there is no way na nyame yaduma otena sa de show meto so ewura hunhum na ma kere wade nyame ye so ye bema enye sa mistake we bi da ensa kam efa bi nka wano da so what you say emfa bi nka wano da etie na misi so dai so for bi obeka se ensa wonum kakra bi enye bone no oboa me so dai oboa ojiji wa ko sayi Onye nyame sofo ojiji wa ko sayi